uRachel Khomu uneminyaka ema-25 ahlala ezithobeni. Uthi ukuthoma ngeveke epheleleko amanzi wangekhabo athome ukunuka sasorichi abonakala atha inunwana eziphilako kwabhala ukuthi bawadle. Sinomraro wamanzi. Amanzi afeyila asigulisako agulisa abantwana. Amanzi angekho wasele engekhe uhlambe ngawo. Namanzi angekhe uthi mhlambe uyavasa ngawo ngoba anuka istorage. Kune pipe le storage elivuzako elivuzela ngaphakathi kwamanzi laba phampa khona amanzi la esiwaselako. Sila ngamanzi, amanzi akubhubhudla amagwebu, akhipha amagwebu mase waboila abhubhudla amagwebu. Amanzi la akasirehe for ukuthi angasela kumphakathi. Umaspalada weTshwane uqalene nemiraro yamanzi esphandenesiya ukusukela ekuphatheni kwakamasipalada owasuswa ngo-2011 wekungwini. Umaspalada lo uthi uwahlolile amanzi la wathola ukuthi mbala amanzi ayebantwini akakaphephi bona bangawadla. We seem to have a problem somewhere in the network itself, and it's about determining that, locating it, making sure that we flush it, we disinfect it, so that we deal with those problems, and then we can go forward providing quality water to the residents. Ilunga lebandla lekomiti kaMaspalada lithi kuyokusetshenziswa iintanka zamanzi endaweni ezithindekileko.